Poštovane dame i gospodo, cijenjeni umjetnici, dragi prijatelji Budve. Zadovoljstvo mi je da vas večeras u ime opštine Budve i u svoje lično ime pozdravim na otvaranju 39. izdanja festivala Grad teatar, manifestacije koja već skoro 4 decenije zauzima posebno mjesto u kulturnom životu Budve i predstavlja prepoznatljivo mjesto susreta najznačajnijih imena regionalne i međunarodne umjetničke scene. Dok večeras otvaramo novo poglavlje našeg festivalskog ljeta, svjesni da svaki trenutak ovog festivala nosi težinu tradicije, ali i odgovornost prema budućnosti, već sada gledamo ka onome što nas s razlogom ispunjava posebnim uzbuđenjem. Velikom jubileju koji nas očekuje naredne godine, kada ćemo zajedno proslaviti 40 godina festivala Grad teatra. Ovogodišnji festival, koji okuplja više od 700 učesnika iz različitih zemalja i donosi 66 pažljivo osmišljenih programa tokom 54 dana trajanja, snažno potvrđuju da je Budva grad sa jasnom ambicijom i vizijom odlučan da kulturu postavi u središte svog identiteta i razvoja. Festivalski program izvodit će se na pažljivo odabranim i prostorno jedinstvenim lokacijama. U tom kontekstu naročito želim da istaknem svečano otvaranje tvrđave Mogren kao nove festivalske scene. U pitanju je prostor izuzetne istorijske i ambijentalne vrijednosti, čije stavljanje u funkciju kulturnih dešavanja predstavlja čin kulturološke revitalizacije, promišljen i odgovoran potez kojim Budva pokazuje da razumije duboku vrijednost svoje baštine i da je spremna da je oživi kroz savremeni umjetnički izraz. Kao lokalna uprava, svjesni značaja koji Grad teatar ima za kulturni identitet grada, ali i šire zajednice, ulažemo značajne napore na realizaciji vizije koja prevazilazi sezonski okvir, na stvaranju stalnog, funkcionalnog i savremenog kulturnog centra. Naš cilj je da Budva postane grad u kojem se kultura živi tokom cijele godine, u kojem umjetnici imaju prostor i podršku da stvaraju, a publika da prati najkvalitetnije domaće i međunarodne programe. Najzad želim da izrazim iskrenu zahvalnost svima vama koji doprinosite tome da ova priča traje, umjetnicima, partnerima, institucijama, građanima i građankama Budve, publici. Vaša podrška, pažnja i očekivanja obavezuju nas da budemo bolji i kao domaćini i kao zajednica koja želi da pruži kulturni prostor koji zaslužuje. Vjerujem da će i ovogodišnje izdanje festivala opravdati vaše povjerenje i da ćemo zajedno nastaviti da gradimo Budvu kao moderan, otvoren i kulturno relevantan grad, kako u nacionalnim, tako i u međunarodnim okvirima. Hvala vam što ste tu i što zajedno sa nama gradite i čuvate naš Grad teatar. Hvala vam.